स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहावगो जाति उड्या जाति हे उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु जाजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोषे चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप जाजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक। सहरनी से गाया साथे कवैगो लुगाया खदको नेपाल पामिया सिगो रेडियो उपत्यका साहित्य कला संस्कृति सुनाती उदासीपी तुलाधर कंसाकार स्थापित वसलाली ताम्राकार शिखराकार वो सिंधुराकार बनिया वो शिलाकार कुतो बढ़ जाने का जगमगो देखा मीसीपी छदू है घर में छदू है भास छदू है भागने सवाल गुंगू साया माथे अनवयपी उदासीपी उदासीपी उदासीपी। जोजोलोपा समडानिटी संचार रेडियो उपत्यका चेन सफुटिकु मेगाहर्ज नियनचना दिपि सकला इनानी भाजु मेजुपिन्ट दुनुगला निसेन लस्कुस यानचना ठुगु जाजो उडास जजुसा जिख सिक्किम ज्यान्याकामी बिगिन तुलाद ठोक रेडियो उपत्यका चेन सफुटिकु मेगाहर्ज तरंग ज्याजो खत उडास अवश्य उडास ज्याजो या सचिव नेपिङगु ज्याजो जना ठौन दि सिक्किम हने बोइचुनु जुल हरेक बुधबार सिक्किम उडास समाज न्यवय रेडियो उपत्यका चेन सफुटिकु मेगाहर्ज परिकल्पना स ज्याजो मध्यको चिक्कुछ न्यना वजना दिगो ज्याजो खटा ज्याजो उडास सासे ज्याजन में न्याबले थे ज्याजो शुभारम्भ या पाके उन्हें सबको निपि सुंगो वाली लोगों भागो में अलजिटो में सकला उडास ज्याजो न्यना सना दीपी न्यना में भागो में जिपिंग देखना तो नगो जुला ज्याजो उडास ज्याजो
Nipu Shangu Level Hagan, Gahana Sikachik, Laskushana, Jazo, Udasa, the classic Jakami became Tuladhar, Toka Radio Pateka in a soft to make a hard jet taranga, like Jazo Kata Udas Jazo had a good bar, Super Secretary, Elan, good at E-Teka, Nina Wajan and Digu Jazo Katasni, Udasamaja, Nevoya, Radio Pateka in a soft to make a hard jet, Political Panasa, and a waiting to go Jazo, Hot, first you naping with Jazo, Yakatu. Ar Jazo is Napango, Bone, Napango, Buddha Sata, Art Hokane, Uda Samazo, Nala Waitungu, Uda, Bidibia, Chipin, Henning, Yevego Kutan, Obusina, Tomia Ile to Uda Samazo, Picaco, Bidibia, Santa Jivane, Yakangibu, Balena when you cause G Uda to Pashi the Gajita, who Taichungu, who Pashipa, Comina when you cause Samazik, Bidibia, Comina when you cause to Chivinity, Bala, with Sundays, G, Alex, maybe put that much of Dosu Jide, Azuka, Uda Samana, Tukutana, Bidibia, the consequence, I chose. All this way, Bidivia con Heavy, would I take a Bidivia and a Posapu to go consequent Hevet Nozula, to consequent Premier Cloud consequent Hevet Nozula, that's a Waken and Hevet Digo, would I take a Bidivia con any Jazo at claim Nabango. उदा समाज विधि व्यवहार ख अंतर्गत ठाउँ छिपिन्दा मचा बुसानी से प्युचा न्याका वनिगु तकया ख न्यटेनेगु जी उदा समाज निसोना विधि व्यवहार एकरूपता हया छिगु मौलिक संस्कृति छु विकृति मयको से न्याका यंकेता नेपाल सम्मत 1116 सिल्ला ठो चतुर्दशी विक्रम सम्मत 2052 साल माघ 20 गते गठन जुगु तदर समिति नेपाल सम्मत 1118 बछला गा पञ्चमी विक्रम सम्मत 2055 साल जेठ 2 गते प्रदीप्त पुस्तकालय मासंगली नापांगो तामुजा जया पाजु नानी भाइ स्थापित जो उडा समाज नायो परे निर्वाचित जियादिल ठोगु जास्ना पुतले झिसो म निर्वाचित दुज व निम मिसा प्रतिनिधि दुज याना झिन्या म दुज दुगुजुल ठुगे उडा समाज जास्ना पुत्र पाखे विधि व्यवहार व उडाते उन्नति नीति ठिठी ज्या झन्याका ठिठी अनबर मुमु ठाउँ अवस्था टक ठंगुदु अबले निसे उडा समाज छिसक्लो उडा त थकागु ज्यान्य ज्यासे ठाउँ छिगु समाज सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मनोरञ्जन खेलकुद आदि ठिठी खेले समाज बिम मनुतेले सहभागी याका न्याजन जंगुदु गुकियाना उडा त जोजना वन्द उडा समाज आवश्यक संस्था खटेगु ख सक्षित बोर्ड जुवागुदु आछि उडा त सक्ले छदि छपजिया न्हा वन्द उडा समाज इले बिले देगु विधि व्यवहार नियम सक्ष्या नालवन मागुदु थौ जी जीव जीवने मजा बुसानी से या मागु जीव संस्कृति संस्कार या विधि व्यवहार कठ सिसा पालु केनेगु निसे प्युत न्याका वनबले छुगुली या माटेगु ख कनेगु जी नेपाल सम्बत 1119 पिडंगु सामाजिक विधि व्यवहार सफ्टी दुगु खव नेपाल सम्बत 1136 छु सुधार जुगु ख थमन यतनेगु जी ठोसिबे न्य विक्रम सम्बत 2004 साले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर पालेन अपज्यावगु विधि व्यवहार या नियन्त्रण यागु निन्ते सरकार है विधि व्यवहार या नियम देका बिगु ख यथन केना थबले देगु नियम कथा मचा बुसानी से मचाबु बिचा याव नियुक्त कय ख ठोक्टन्दु म्याम मचाय मचाबु बेठा जुइबले थछ्या पिस हेखे छग ओ मरि बच्चा अले निग देवा यंकेगो नापा का बा म्या बुया खबर छेबले सिसा पालो किंकेगो थबले ची चाको पालो एक एक पाउ गुए लव पचतेगो मचबु बेंगे छेबले कुछको जगो छेगो थबले घ्य एक पाउ चाको 2 पाउ बजी 3 कुरुवा मचाइ त लुअंगो वहंगो छपा छपा भोट छपा लबेद छपा इचा काप छको मचबु मेस त ल छपा जाकी कुची बजी फट्या दक्षिणा टिप्छ टेबा 1 पैसा ला 1 शेर चिक छक चौरा बनी कोठा जोन यंकी मचाइ त दक्षिणा छाउने बले मचबु मिसा अबुम छमो व टिप्छ टेबा 51 पैसा टक दक्षिणा छागु दक्षिणा छामो मेस त च्याजक टंगा छेगु मेपिसा दक्षिणा छामो मचबु बिचा याउने बले साबी कठ ला बाडानी बजी फच्छी घ्य 1 पाउ चाको 2 पाउ तया थाछे पाखे छको जगह यंकेगो अठे मचा बोमा थाछे लइका वननुका पाट पिनी पाखे न छकोए जगह यंकेगो ठटे नेपाल सम्बत 1119 दे उडा समाज पाखे पिठंगो सफोचा त्रे टथे मचा बुसानी से थाछे लइका
वनी बले पिउचा न्यागा वनी बले टक्कया चिस या मागु विधि व्यवहार ठोक्टन्टो सिसा पालो केने छेगु जोलो व परिमाण इमो छमना पालो 2 पाउ ची 1 किलो चाकु छगवारा छपा गोगु गुए झिनिगो बागो जिफो झिनिगो बागो ठछि खला पाखे पाहा या गवनिगो अथवा पाहा जोलो छेगु चलन टिका छेगु मचाबु बेंकेबले छेगु जोलो व परिमाण नसा जोलो बजी निफा मेला छरानी पालो 2 पाउ कसो छमना हाकुमा छमना सिम्पु छमना खिचा प्याटा सोया वाउचा तरकारी सोया ची 1 किलो हलो 1 पाउ जीचु 1 पाउ मल्टाचु 1 पाउ मी 1 पाउ गरम मसला 1 पाकेट मचा जोलो लासा फांगा निजो टु फुंग छग मचा कठी मचा झोल छगु अजसला भटी बट्टा चम्चा छजो 1 लाल्यागु लु अंगु व अंगु छजो मचा वस निजो इचा कप फुकु तक अथे मेमेगु मामेस्त वस निजो कापलका छजु सुकु छपा जाने बाटा छग जाकी छमना खोला अथवा शिशी चिकम भजा क्वाटी वास थल छग चक्टी छपा मचाबु बेंगी छेगु ज्या मिसा मचा बा मिजा मचा नलीमा छमेस्त जग छेगु मचाबु सोउने पि त के वो 30 पिन्छ जन वनेगु जोल मचाइ त काप 1 मिटर मचाया माया त स्वारी जेरी माछी वो ग्वानिबे दक्षिणा आपल नियटका जग मचाबु सोव पिन्त च्या खे मरि वल्ला याना पेटा जोल जक तया पहा याकेगु मचाबु बिचाया आउने दक्षिणा छाउने बिचाया आउने बलेय जोल बजी सोफा चुला बाढानी लापी छडानिया पुकाला बाढानिया स्वारी जेरी जहान सोया वा निबे घ्यो बाढानी ठो छथापी चाको छगवारा दक्षिणा छाइपी मध्ये मुमेसिन अप्पल न्यास व छडका तक जग छागु मेपिस कट मो याना नियतका जग छागु लु मोह बा असरफी जे छागु बिल्कुल हे बन्द यागु मचा बोम ठछे लहिके त काव मेस्त साधारण पहा जग याकेगु वासा खुना नकवनेगु पिउचा न्याकवनेगु वासा खुना अप्पल छडानी जग यंकेगु वासा खुना नकवइम व पिउचा न्याकवइमेस्त साधारण पहा जग याकेगु पिउचा न्याकवनिम व वासा खुना नकवनिम निम बाहेक पाटपिनी छेम्पाखे मेपी सुयाट सोके कथ मछेगु मवनेगु ठोसक्ता जाजुले ठेका छेगु चलन पोंके टोटा छेगु थते नेपाल सम्बत 1119 या विधि व्यवहार या नियम यात ई व्य कथ चिगु संस्कृति परम्परा मस्यंक व तमी चिमी सकल उडाटेस नाले फेक न्याकेत छु सुधार याना नेपाल सम्बत 1136 सफुचा पिकने टुकुगु वये सफ्टी दुगु मचा बुया सिसा पालो केनेगु निमसे मजबु लहिका वना पिउचा न्याकेगु टकया ख ठन न्यठना जना सिसा पालो केने जी उडाटे ब्यायना नली मचा बुल्की पमचाइ ठछे खलयटा मचा बोगु सुच ठेंके कठ सिसा पालो केने छेगु रिटिदु सिसा पालो केने छेगु दैगु मचा बोगु सुच ठछे खलयटा ठेंकेगु औपचारिक जाख ठछे सिसा पालो केने छया हेगु औपचारिकता पुने ढुंकाटिनी ठचे पाखे मचा बोम मामो व मचाइ त या मागो व्यवहार न्याकेगु ज्याजु सिसा पालो केने छेगु जोलो व परिमाण ठोक्टन ख इमो छमना पालो 2 पाउ ची 1 किलो चाको कामचा जुसा छगवारा म्यामचा जुसा छपा कामचा जुसा गोगु गुए छिनिगो जिफो निगो म्यामचा जुसा गुए छिन्नी बाग जिफो निबाग मसिन छतला अन्दाजी मचाबो बेंकेगो ढाइगुन छि उडाटेगु छगु पारम्परिक संस्कार ख ठोडेगु मुख्य रूपे मचाएट परिवार नालकागु संस्कार ख मचाएट अव्य लाटे लल्यागु ख भौ मचा पाखे दक्ले नापा बुइम नली मचाया
मचबो बेंके जोलो चिगु समाजे थाचे पाखे छेगु न छि उडाटे चले रिया जोंगु संस्कार ख ठज्या क्या जुसा म्या जुसा थाचे पाखे छेगु बेंकेगु कु नली मचा छमेस्त जको यागु बेंके जोलो ठुक्टा ख नसा जोलो बजी निफा मेला छडानी पालु दुई पाउ कसु छम्ना हाकुमा छम्ना सिम्पो छम्ना जाकिचो निमाना टुचिक छम्ना खिचाप्याट सोया वाउँचा तरकारी सोया ची 1 किलो हलु 1 पाउ जीचो 1 पाउ मल्टाचो 1 पाउ मी 1 पाउ गरम मसला 1 प्याकेट लई सोया हामो 2 पाउ मचा जोल लासा फाङ्गा निजो टु फुङ्ग छग मचा कठी छौ मचा चुल छौ अझ सला घोटी बट्टा चम्चा छजो 1 लाल्यागु लु अंगु वह अंगु छजो मचा वसा निजु इचा कप खुकु टक मेमेगु मामेस्त वसा निजो कपाला का छजु सुकु बाचिक बुकेट लासा छपा जानेगु बाटा छगो जाकी छम्ना तया खोला अथवा शिशी चिक बजा क्वाटी वासा वो कोटी चक्टी छपा मचबो सोवने मचबो बिचायावने दक्षिण छावने मचबो सोवने बिचायावने ढैगो मचबोमा माम व मचाय स्वास्थ्य स्थिति गठि चो ढका थछे खला पाखे बिचायावने ख ठुप्ले थछे पाखे मा पिबट पौपि जगवने ख मचबो बिचायावन ढैगो न मचबोमा मा व मचाय स्वास्थ्य स्थिति बिचाया कठ सोवने ख ठुप्ले तटा केहे 30 टिपी वना सोवने ख दक्षिण छावनी ढैगो थछे खलया मिज सदस्य पिस मचा बोमेस्त नाप मचायत्न भिन्तना बिए कठ अब बाजा दाजुकिजा कका ताबापी व पाजुपी वना दक्षिण छावनी ख मचा बो सोवने व दक्षिण छावनी ज्या अलग अलग याना वनि बले मचा बोगु छया पिन्त हिनिन तो तन्ता ज्या चोनिगुलिन थौकने ठुपि डक्को ज्या छन्नो हे सिदेकेगु कठ बनेगु ज्या ज्या वइ जंगु ई कठ प्याछे ख ठुगु ज्याखेन ई कठ लोगु तर पासिप मो कठ व्यवहारिया दक्षिण छावनले ठगु छे ठगे छेयापि परिवार या बाजा बौ दाजुकिजापि कका टाबापि व पाजुपिन था याम बाजे व पाजुपिन जको वने दक्षिण छावनले साधारण रूप जको या मचा बो सोवनी पि त के पिस जोना वनेगु जोल थठे ख मचाइट काप बा वस छजु व दक्षिण छ मामेसित स्वारी जेरी माछे व गुआनिबे दक्षिण मचाबो बिचाया वनिया जोल ठोक्टा ख बजी सोफा चुला बाडानी लापी छडानी फुकाला बाडानी स्वारी जेरी जहान सोया गुआनिबे घ्य बाडानी थोथ छठापी चाकु छगवारा ठेका छेगु बन्डया प्युजा न्यागा वनेगु वासा खुना नका वनेगु ज्याखा मचा बुम ठछे लैका वना चोनिबले पाटे छे पाखे मिसाए ठछे वना येगु ख मचा बुम ठछे लैका वना लक्ष्य दुने ससा अब म मचाइ त प्युचा भिम्पु निरोगी मंगलया लागि चले अले माजुमेशा मचा बुमसे शरीर या फुक्वाटुकिया लागि गुण पाक वासा खुना स्वारी जेरी गुआ जोना पम्चाइ ठछे वना सोउनी माजु ससाव म भौय ठछे डक्ले नापावनी खुशी न ठय ख वासा खुना अपोल छठानी जक यंकेगो वासा खुना नक वइम वो प्युचा न्याक वइ पिन्त पहा यकेगो प्युचा न्याक वनि म वो वासा खुना नक वनि म निम बायक पाटे छेपाखे मेपी स्वेट सोके कठ मछोएगो मवनेगो ठोसक्ता ज्याजले ठेका छोएगो चलन पोवंकय टोटा छोए ठुक्ता छि सक्सा ठुकी चोइता कठ जक याटा उडा समाज इनापिया उडो खला ठाउँ आफ्नो सामान्य डुगु इले ठिठी सामान मचाबो बेंके कुइ टेगुन यान हगुडो काय म्या पिन्तन छिस न्याब्ले बिफु तर विधि व्यवहारे एक रूपता हया उडाट छमठे न्याट जक थटे इनापिया गु ख
Yoko di subhadde chona chana prem hera tulada diwata bekana uda bidi biare bare chita chu kana dila ale wukho nyen dong ka chik bisana thuk ko thang thau bidi biare hana di रहेको आशा भरस कसे आरस जाजो से बचाको दिपा पाख्योने दिपा रंका ठगु वाया उडा गतिविधि जनावेको जी जाजो उडा से जाजो छ सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको डुब्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। झुल्किरहेछ बढिरहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा बाइक किन्न एक दिन बुवा छोरा हिरोको शोरूम गएछन् शोरूममा छिर्ने बित्तिकै हिरो अचिभर देखेछन् बुवाको आँखा अचिभरमै टक्क छोरा पनि अचिभर देखेर मक्ख स्टाइलिश लुक अरु फिचर सुन्दै छोराले टेस्ट राइड लगेछ बुवालाई पनि अचिभर एकचोटि कुदाउन मन लागेछ टेस्ट राइड गरी वरी बुवा फर्केछन् अनि दुवैले एकै स्वरमा भनेछन् आखिर अचिभर कसको बुवाको पनि छोराको पनि किनकि यसको स्टाइल र विशेषताहरू नै यस्तो छ कि बुवाले चढ्दा बुवालाई सुहाउँछ छोराले चढ्दा छोरालाई शक्तिशाली 150 सीसी इन्जिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सिट र 5 वर्षको वारेन्टी भएको यो सेगमेन्टमै i3s प्रविधि युक्त पहिलो बाइक हिरो अचिभर त्यसपछि उनीहरूले अचिभर किनेछन् बुवा छोरा खुसी हुँदै घरतिर लागेछन् थप जानकारीको लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् हलिन्यङ्क ज्याचोङ्गु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या संभावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगलेतया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चोने त लकडाउन या घोषणा यागुदो लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्याट व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मदेक सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल्ला दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोहोर मैला व्यवस्था ठे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लोय ऐन 2020 अन्तर्गत तुगु आदेश या अवहेलना यासा वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरी प्ररिपित जनसेवा यी नाप रेडियो उपत्यका चेना 100 मेगाहर्ज
नापाङकुसी बधागु डिपाटुङका हानस कचिकन लस्कुसेना चुनौको जुल याजो उडासे जछ जिका चुपिन याकामी बिगेन तुलादर टोक रेडियो पत्रिका चेना सफिरको मेगाहर जक्तारंग याजो खत उडास याजो हरेक बुधबार सुतसे चेटा इलनसे गुटेटे इ तक जे बिगेन तुलादर लिसिङ न वेचिना दिको याजो खत छिनि याजोले जिसा उडाटीको मेसिका उडाटीको गतिविधि उडा समाज जङ विभिन्न गतिविधि नेबेको जुले आरस ठुगु वाले नजि उडाटीको बुख जुना उडा गतिविधि नेबेट न उजुल जुले उडा समाज जङ विभिन्न गतिविधि चिकिन्ट बुख रुपे मदिक नेबे उजुल त्यो दौरान उडा समाज विभिन्न उडाटीत राहत दिगु याजो जङ विभिन्न उडाटीत बुहाली यागु ठन्न जङ कोभिड-19 महामारी रुपे कै चङ ठुगु इले उडा समाज सामाजिक उत्तरदायित्व बहनेना थप छ याफु कुथया संस्था ज्ञान चुनु ठचको छ बहु कन्जुल थियो डठिन उडा समाज आज कोभिड-19 कोरोना भाइरस हगु भयावह अवस्था कायन सुन उडा जया त कोरोना भाइरस मठीमा धैगु काम नयसे फुकुसु इन्स्योरेन्स याउ पठाउन उडा समाज हने होउल एजुनी सिक्दिसन सरकार संयुक्त रुपे हगु कोभिड-19 बिमा त मसिका उडा समाज विभिन्न उडाटीको बिमा यागु कुटायन चंडु उफुक जानकारी सिक्दिस उडा समाज सपुटे दिनजी इना त तो इना अपना पह ठगु वाया उडा चाहिँ गतिविधि ने पाके हुने जाजो उडा से जस कोभिड-19 बिमा अवधारणा सहलह उडा समाज वंगु बिवाय नियमित मुज्या कोभिड-19 बिमा बारे अवधारणा उडा समाज दाभरी प्रवीण रत्न तुलाधर न्यव्यति गुडु ठुगु विषयले सहल जिया ठुके बारे डुगेको अध्ययन याना बिमा कम्पनी पाखे प्रकाशित यान्टागु फारम नाप संलग्न याना मेगु मुज्या न्यवेट दाभरी तुलाधर यात जिम्मा बिगु ज्या जोगुदु खाद्य सहकारी पस च्याकेट अध्ययन पुच निसोन नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रभाव यको इतको जुगु खन डोग्ने आर्थिक अवस्था कमजोर जोपी उडाट्याट मध्यनजर तया सुपथ मूल्य खाद्य सहकारी पसय व्यवस्था या मालिगु तातुना ठुक्या निम्ति विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान याना प्रतिवेदन पेश यात सुदेराल शिला कार्य कजिसुई छौ कमिटी निसोनेगु ज्याजु उडा समाज यागुदु उगु कमिटी दिव्य रत्न स्थापित ज्ञान राजा शिखराकार नीलकमल शिलालेख भवानी तुलाधर पि दुजै रुपे चना दिगुदु उडा हपा कोसे निम्ति आर्थिक ग्वाली उडा समाज पाखे झ्याकवै चंगो राहत बिगु ज्याजले हपा कमिटी यात ठुगु वाय दुनिन डा ला लापि दाटा पि दुगुदु ठुक्त डा ल ल्यागु छोले डा ल लन दिपि भाजु प्रवीण मान तुलाधर पाखे छिडो तका भाजु जिनेश सिन्दुराकार पाखे खुडो तका भाजु परीक्षा हितमान सिंह बन्या खला पाखे छिडो तका भाजु केशव तुलाधर पाखे छिडो तका मेजु योगिने बन्या पाखे दोछि तका मेजु रत्न प्रभा अले भाजु सूर्य रत्न ताम्राकार पि पाखे न्याडो व न्यास तका भाजु प्रमोद वीर सिंह बन्या पाखे न्याडो तका आर्थिक ग्वाली यान दिगु ख ठुक्टए उडा समाज पाखे कोभिड-19 लिचोलो देशे लकडाउन रेचोंगुली आपद बिपटे लान्चोपी उडा टेट ग्वाली यागु मनन्तुना न्याकुगु राहते आतक दुने सचिव खुइ चामिष्ट ग्वाली स्वरूप या राहत इनेगु ज्या जुई टुङको ख डाक्टर मैजु सुमन कमल तुलाधर जु दयादी गुडु उडा समाज मिसा पुचाया अनलाइन मुजा उडा मिसा पुचाया नाय मैजु कीर्ति तुलाधर या सभापतित्व उडा समाज मिसा पुचाया मुजा जुम एप्स पाखे वंगु जेठ 25 गते आइतबार निने चंगुदु उगु मुज्या कोभिड-19 लिचो इट ध्याने तया ठाउँ कने मिसा पुचन न्याकवन मागु ज्याखया त क घना मेजु भवानी तुलाधर मेजु सुमित्रा तुलाधर मेजु कीर्ति तुलाधर मेजु अमिता कसा मेजु बिना कसा मेजु सविता स्थापित मेजु गौरी शोभा सिन्दुराकार मेजु सुनीला स्थापित मेजु दिव्य लक्ष्मी कसा मेजु नील कमल शिलालेख मेजु मन्दिरा ताम्राकार लगायत मिसा पुचाया दुजपिसँग ठठगु नुग ख तय दिउ ख उडा समाज प्रचार छान्जे मेजु भवानी तुलाधर कंगुदु नेपाल उल हाउसिया नसा हलं जोलं पस हलमे न्यंक भन उग्र रूप कयवै चंगु कोभिड-19 यात मध्य नजर तया निया निठा मामागु नसा हलं जोलं सुफत मूल्य नेपाल उल हाउसिया साउ ज्ञानेन्द्र
तुलाधर व वेकयका भाज दिनेश तुलाधर पि जाना थाने भटाइटी बजारे व्यापार केन्द्र तया मिया वइ चंगुदो उपभोक्ता या माग कथ आवश्यक जुगु नसाय हलन जलय अर्डर बमजिम छे तक ठंका बेगु व्यवस्था तक या नवइ चंगुदो साल ट्रेनिंग या न्यलोवासुई वडानम व पुलिस या हपाल नियम कथ व्यवस्थित याना हलन जल मिया वइ चंगुदो मछिंगु इले न्यागुगु ठुगु जाइत चछासे कदर याना सकल ग्राहक पिन्स सुभान देछागुदु सामाजिक उत्तरदायित्व यात बकया थन सचेत जो वो मेपिन्तन सचेत यागु ज्या टिब जोन माडगा ठुक्ता या ज्या नेपाल उल हाउस न्याकेगु यान वइ चंगु ख लकडाउन या झोले उडाटेगु मे नेपाल भाषा सांगीतिक खेले आफ्नो उडा व्यक्तित्व पि स्थापित ज्या वइ चंगुदु ठाउँ एठो लकडाउन या इयात सदुपयोग या खत वेक पिस नेपाल भाषा मे यात महत्व बिया वइ चंगुदु ठाउँ या इले उडा मे हाला मी पिन्स मिहाला फेसबुक मार्फत सार्वजनिक याना न वइ चंगुदु ठुक्ता लकडाउन या झोले भाजु रबिन्सन कसा भाजु शैलेन्द्र तुलाधर भाजु सलिल सुन्दर तुलाधर भाजु विकास रत्न कसा भाजु समन्त कसा भाजु राजु शिखराकार मेजु गीता शिखराकार भाजु सुरेश शिलाकार लगायत पिस मेहाला नेपाल भाषा या सांगीतिक खयत चकंकी कुट यान दिगुदु अथे भाजु मध्यान कंसाकार जो नेपाल भाषा या बाख बना सामाजिक सञ्जाले तेगु ज्यान यान दिगुदु उदय हपा कोसे ग्वाली यान दित इना उदय समुदाय दथि छुन कठाया ग्वाली हपा तिब कालबिलिया त निसोना तगु उदय समाज उदय हपा कमिटी ठाउँकने हलि न्यंकहे कोभिड-19 याना आपद विपटे लान चोपिन्त राहत बिगुज्या न्याकवइ चंगुदु ठु कल्याण या जाई त तिब जुनी कठ ग्वाली यान्दी त समाज सकल उडाटे त इनापियाउदु ठु पवित्र गो जाय निम्ति सुन नुव कोसापी हनि बपी उडा भाजु मेजुपी संघ संस्था पुच गुठी व्यापारी वर्ग सक्ष्ट ग्वालिया नीति इनापियाउदु ग्वालिया इच्छुक पिन्स वेक पिन्त स्वापुतय ग्वालियान दिदन इनापियन्चना समाज डाम्बरी भाजु प्रवीण रत्न तुलाधर मोबाइल 9851106928 समाज दुज मेजु सुमन कमल तुलाधर मोबाइल 985110878036 समाज दुज भाजु सुदेराज शिलाकर मोबाइल 985110750704 बाखम मिपिसं बाखम बना न्यंकल हली नेवा डबु अमेरिका या कचाया नापांगो मिसा बाखम चोमी अनलाइन बाखम मुजाया सोक बाखम बनिजा वंगु जेठ 24 गते शनिबार नि यागुदु नेपाल भाषा व साहित्य डिभिजनल डाइरेक्टर व नोको केसर मान ताम्राकार न्याका दिगु ठुगो साहित्यिक जाजोले मेज मनदेवी ताम्राकार लगायत पियाना खुम मिसा बाखम चोमी पिसा बाखम बना दिगु ख ठोसिबे न्यो मे 23 तारिखे उगु नेवा मिसा बाखम मुजा उडा बाखम चोमी पिसा डकले नापांगु बे डाक्टर मेजु रिना तुलाधर मेजु लोचन तारा तुलाधर व मेजु दिव्य ताम्राकार पिसा बाखम बना दिगु ख ठुक्ता हे अनन लिपागु निगुगु बे जेठ 17 गते शनिबार बाखम बनिगु झोले मेजु सरस्वती तुलाधर न बाखम बना ठागु साहित्यिक प्रतिभा नेवया दिगु ख ठुगु हलिम बाखम मुजिया नेवा मिसा बाखम चोमी पिसा जुम एप्स पाखे बोटिकया ठाठागु बाखम बना न्यांगा दिगु ख गुला बाजा या मट पूजा या बारे बिचा यान दित इना दे दस जिल्ला ठो पञ्चमी खुनो नेट टोया नासा दे पूजा याना मट पूजा न्याका विधिवत रूपमा गोला बाजा थागु सिनेगु ज्यान्याना वइचंगु दुसा ठौसी हलिमै न्यान वइचंगु कोरोना भाइरस कोभिड-19 लोचायना सामाजिक दूरी कायम यामागु व सरकार पाखे बन्दा बन्दे घोषणा याना टगलिङ चिन्ता पिडंगुदो ठो अवस्था गुप्ता याना वनमाली धैगु बारे आवनिसे बिचा यामागु नेत तुलाधर समिति वाचाको गुदो ठो अवस्था नेत तुलाधर धैगु परम्परा न लेनिगु व आय परिस्थिति यातन मडवई कथ ठुक्ता यामाली ढका ठठगु बिचा पंका दित सकल नेत तुलाधर समिति जपिन्दा इनापियागुदो ठोय वइगु नेपाल सम्बत
छिन्छ सव पिड जिल्ला ठो पञ्चमी अर्थात् विक्रम सम्म 2077 आषाढ 12 गते शुक्रबार खुनु मठ पूजा लाव गुडु अवसर दिएको सुबादे सञ्चना प्रेम हिरा तुलाधर जुयाटा वेकना ठौया बुका चिपिले मेंका दिलाले को सुबादे सचे आरस दि बसा दिबा पाकेउने डिपार्टमेन्टका टुगु वाया कि उडा व्यक्तिगत जनावेको जी ज्याजो उडा से जेजो जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर झुल्किरहेछ बढिरहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पन्थ सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निको कुसी बचाको डिबारुका हाना सका चिक्न लस्को सियाना चुनको जुल ज्याजो उडास जेरस जिख चिक्न ज्याजना कने बिगेन तुलाधर फोका रेडियो पत्रिका चेना सफटिको मेगाहर जत्तारंग ज्याजो खत उडास अरस ज्याजो उडास जे लिपांगो पठिन्दुडु लिपांगो बोढा सद चिक्न सुये जुल जिस उडाय व्यक्तिगत चिक्न भने निहबे वचन उडाय व्यक्तिगत निहबेको जुलले ताइनि से बीमा कम्पनी नाप आबड जिया ज्यान चुना दिमा व्यक्तिगत अमूल्य तुलाधर नाप खलाबला व्यक्ति नउजुल वेकना बीमा कंपनी व बीमा समिति व कोभिड-19 या लुचा कैचों उठुगुले बीमा यागु अवस्था बारे न वेकना पखलाबला देखगुदु तुगु बीमा गुको ठजु तो बीमा यागु ज्या छुख तो बीमा याते जिन छुयामा तो बीमा या अवधारणा छुख बीमा दैगु छुख बीमा समिति यागु ज्या छुख थे यावत दिसना पक्का गरा छ वेकना पखलाबला देखगुदु अवश्य न ठौ या ठो खलाबला न्यन दुगा छ छुख ठया लाभा मि दिपे छुख ठया युपाय यन्दै रहेको आशा फलसकासे आरजी यनिपाके उनी अमूल्य रत्न तुलाधर नपी यनको खलबना ज्याजो उडासे ज्याजो डक्ले लिपांगु पो डक्ले पाँच लस्को सेना चना ठुगु उडासे ज्याजो या सचिव ने पिंगो ज्याजो स सुबा बिगिनजी अवश्य न ठौ उडासे ज्याजो स आठौ जिस आठो इन्स्योरेन्स नाप सम्बन्धी ज्या खलाबला त स्था विचन उसक नगला बाठो इन्स्योरेन्स से आबट ज्या छि ज्यानो गुल्द त गेद त एके बारे में कना दिस जिथो युनाइटेड इन्स्योरेन्स ख जो कम्पनी चाहिँ नि थपथली ट्रेड टावर बिल्डिङ हेदु हेड अफिस जे चाहिँ नि ठुकी अब दुजो सुनु करिबन 15 वर्ष त ठो जिसै पो ठो खंगोट निना इन्स्योरेन्स देख टाइम न तो इन्स्योरेन्स दाउ छु ख गे ख ठिकै छ जिम्मे व्याख्या थियो हामीले जी इन्स्योरेन्स हाले चाहिँ तो न्यू किसिमको इन्स्योरेन्स कम्पनी हो छौ चाहिँ नि लाइफ इन्स्योरेन्स छौ नन लाइफ जोला जिउ चाहिँ नि युनाइटेड इन्स्योरेन्स चाहिँ नि नन लाइफ सम्बन्धी ख नन लाइफ हाले जिउ तो हेल्थ सम्बन्धी न इन्स्योरेन्स जो छ नि अन जिउ चाहिँ नि ट्रान्जिट इन्स्योरेन्स मेरिन इन्स्योरेन्स छियो फ्याक्ट्री ढुक्कै किसिमको चाहिँ नि इन्स्योरेन्स जो छ नि
ठिकै अलावा चाहिँ नि 8 ठाउँ पनि कोभिड-19 यो चाहिँ नि गु महामारी रुपे चाहिँ नि गइ चौंडु क्यु न चाहिँ नि छिसा अथवा बिमा कम्पनी पिसा चाहिँ नि या मिलेजु यान चलु न दु तो सिक्किम चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ छ होला तर हेल्थ इन्सुरेन्स हरको लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ पाउला त्यो चाहिँ छ हेल्थ इन्सुरेन्स हामीले जिउ चाहिँ नि अफिस अथवा चाहिँ कम्पनी स्टाफले चाहिँ नि मफ्टर गाल्ला बिरामी जुल्ला लास्ट चाहिँ उक्यु इन्सुरेन्स या पापले जिसा चाहिँ नि वेकअप इन द क्लेम लगे जो लास्ट क्लेम पोल्यो चाहिँ नि त्यो नन लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत परेछ नन लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत परेछ त्यो ग्रुप हस्पिटलाइजेसन इन्सुरेन्स थियो त्यो त तो कोभिड इन्सुरेन्स ने खौ जानु ठिकै बारे गेख गटिख तो कोभिड इन्सुरेन्स छुटी गटि पुमको व्याख्या दिन्छ कोभिड-19 हामीले जिउ चाहिँ नि तो पूर्ण इन्सुरेन्स यान्दी कोभिड-19 हो उकी चाहिँ नि सुन्जा पोजिटिभ पीसीआर पोजिटिभ खण्डट गालाउ जिउ कम्पनी अथवा इन्सुरेन्स कम्पनी भन्न बिमा यान्टौ ख उक्यु चाहिँ नि 1 लाख तक अथवा 50,000 यान्दी लास चाहिँ नि प्रिमियम 300 रुपैयाँ चार्ज जुई 1 लाख यान्दी लास चाहिँ नि 600 रुपैयाँ जुई सुन्जा पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ पुष्टि जुई साटो चाहिँ नि कम्पनी चाहिँ नि 1 लाख रुपैयाँ अथवा कुली बिमित यान्तौ ख बिमा यान्तौ ख उली चाहिँ नि रकमले चाहिँ दाबी भुक्तानी यानबी कि चाहिँ नि पीसीआर पोजिटिभ जिउ रिपोर्ट अहिले हस्पिटल रिपोर्ट छिटो माओ मेडिकल रिपोर्ट डको चाहिँ नि पेस यान्ती लास उकि चाहिँ नि 1 हप्ताभित्रै छिसा चाहिँ नि क्लेम पुलाबियो सामान्यतया चाहिँ इन्सुरेन्स चाहिँ 1 वर्ष जिउ त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ आज कोभिडलाई गुलेटको दैरहेला खया मर्ने मलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन कोभिड चाहिँ टाइटको दैरहेछौँ ठुले चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ अवधि चाहिँ गुलिदै ठो अवधि चाहिँ नि झिसा कबले इन्सुरेन्स यान्दिल गु डेटा यान्दिल उकि चाहिँ नि चैत्र मसान्त तकको जग्गा कभर जुई 2017 साल चैत्र मसान्त तकको जग्गा जिउ चाहिँ नि कभरेज जुई अन उपरान्त चाहिँ नि वो सिरै उकि चाहिँ नि टाइम सिरै अहिले हानो या मल्ला हानो चाहिँ नि मेउ नवीकरण या मिलेजु ओ सामान्यतया इन्सुरेन्स चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष एलोगे जिउ अथवा कोभिड न चाहिँ टाइटको वन चाहिँ हिसाबले ठुनो उको ठय टाइम ड्युरेसन पिरियड वेमा उठो चाहिँ थामो त्यो चाहिँ नि जिउ पहिला उठ्नु चाहिँ नि बीमा समिति निर्देशन अनुसार 1 वर्ष चाहिँ नि या चाहिँ नि निर्देशन जो ख गु दे तनिसे गु मिटिङ चाहिँ छिसा यान्दी अन चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ नि या ख तर आ चाहिँ नि तो चैत्र मसान्त 2017 साल चैत्र मसान्त तकको या त्यो चाहिँ नि बीमा समिति निर्णय जुनि थियो उ कथा चाहिँ नि छिसा चैत्र मसान्त 2017 तकको या जुइ अन अलावा हान चाहिँ नि वेक अपिनियन चाहिँ नि निर्देशन वल गाला बीमा समिति निर्देशन वल गाला हान छिसा गए इसमा फलोअप याना चाहिँ नि या मया चीज अबले चाहिँ नि तिनी छिसा चाहिँ ट्याफै ठुको ठाउँ निर्देशन जारी अब कारण चाहिँ छुक बीमा समिति कारण चाहिँ नि आठो कोभिड-19 पहिला चाहिँ नि छिथा कन्ट्रीले जिउ देशे चाहिँ नि कमिया चाहिँ नि खण्डोमा ए जुन 1 वर्ष चाहिँ नि याउ चाहिँ नि निर्देशन जारी जो ख आ चाहिँ नि कोभिड-19 चाहिँ नि यक्वे बढे जुन जुनिन्ती चाहिँ नि उकि त चैत्र मसान्त तकको याउ यो चाहिँ नि निर्णय याउ ख तो बीमा दाइ चाहिँ सेवा ख कि अथवा त्यो नाफा कमाएको ठाउँ अथवा नाफा नेउको ठाउँ ज्याजो ख थो चाहिँ सेवा न ख जो हिसाब चाहिँ नि हैन छो चाहिँ नाफा ने हिसाब न ख न्युलिए ख रामा छिसा चाहिँ नि सेवा धारले जिउ चाहिँ नि बिमित ते त चुज्या क्लेम परे जो लासको बिन्द राहत स्वरूप चाहिँ नि छिसा क्लेम पुला बिउ ख यो पिन्ट चाहिँ नि पुनः छौ चाहिँ नि जस्तै कोभिड-19 चाहिँ नि 600 रुपैयाँ पुला दिल कोभिड-19 पोजिटिभ जो लगाला 1 लाख रुपैयाँ होला अब 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट दिएको चाहिँ नि छेक परिवार पिन्ट न चाहिँ नि आर्थिक बोझ न पछि हल्का जो हिसाबमा चाहिँ नि तो सेवा यो हिसाब न खथे छु जिसले अहिले मेरो चाहिँ नि हानो
कम्पनी न छु फाइदा अथवा नाफालाई माया मलाई ओ हिसाबमा चाहिँ नि न्युले खटे छ एक सुयोले चाहिँ भरि चाहिँ अन्य खण्डित छ र लिपाङ उले आम सञ्चार माध्यमले चाहिँ खचोललाई छिनी पहिला चाहिँ बिमा यावर खान खाउला लिपाना चाहिँ बिमा समिति ठु चाहिँ एको कोभिड वेसा त बिमा समिति ठु कम्पनसेसन चाहिँ पुलि फेमको ढाउ खौया चाहिँ हान बिमा याव बिमा रोकिया पनि खाउला हान चरको दबाब हेरुगा चाहिँ हान ठो बिमा समिति ठो त्यागी त बाध्य जुगो अवस्था नै दिस खण्ड छ ठुल्या खस्योले ठु बिमा कम्पनी र बिमा संस्थान पनि चाहिँ सेवा आवश्यक नाफा मूलकै भति चाहिँ हनी म खलहरू आवाज चाहिँ दिएन ठिकै छिन छोडेको छिन बिमा कम्पनी ज्ञान चाहिँ हिसाबमा आठो चाहिँ नि कोभिड 19 यो स्थिति हगे चाहिँ नि तो सेवा मूलकै थे छौ होला आठुकी चाहिँ नि जिउ को वेक अप इन त चाहिँ नि छौ प्रिमियम न चाहिँ एकदमै कम याउडु गभर्नमेन्ट चाहिँ नि बिमा समिति अनि वो हिसाबमा चाहिँ नि मे चीजलाई चाहिँ नि नाफा मुलुकी हिसाबमा चाहिँ नि जाखलाई चाहिँ नि याना चौटु याना मल जे पोलिसी सेल्स याना चाहिँ नि छु प्रॉफिटलाई चाहिँ नि क्याए माउ स्थिति तो दको मलो स्टाफ न चाहिँ या दको जो पेपर न चाहिँ या दको चाहिँ नि त्यो म्यानेज या माउ हिसाबमा चाहिँ नि छौला प्रॉफिटेबल हिसाबमा न या माउ या खण्डु यान चौनो दो तो कोभिड 19 ने चाहिँ नि आछु चार्ज एकदम कम याना एकदमै चुकी चाहिँ भ्याट्न लग्यो जिमको मेउली चाहिँ नि इन्स्योरेन्स याबलाई चीज जस्तै हाउस युज होला छे युज होला अन फ्याक्ट्री युज होला गाडी युज होला ओ याबलाई ढकुली चाहिँ नि छ्यो भ्याट लग्यो जी थुकी चाहिँ नि गभर्नमेन्ट र बिमा समिति चाहिँ भ्याट्न चाहिँ नि छुट बिउडो ए जुन दि चाहिँ नि तो महामारी रूपमा चाहिँ नि हने वैरो हिसाबमा चाहिँ हान थुकी त चाहिँ नि 1 वर्ष मयासी चाहिँ नि 10 महिना अथवा चाहिँ चैतमा या चाहिँ 2077 साल तक याव एक सुयोले चाहिँ महामारी वसे एको प्रिमियम पुलमाली रेखा ग्याचुको दया चाहिँ बिमा समिति अथवा बिमा समिति आबद्ध रूपी बिमा कम्पनीले चाहिँ ठु ज्ञाना चाहिँ ठुको ठाउँ इन्स्योरेन्स त अबिटी चैतको टाउ खसारा छिनी कोभिड ला टाइटको चुने खया ख वो एको टठिदु छिने प्रिमियम न कम जुल अनि रिटर्न एको बिमाले गा उ नाफा कम जु ढाइ हिसाबमा न ठुको ठाउँ या निर्णय बिमा समिति दिक्यु हैन अबिटी कमिन त्यो ठुको ठाउँ सोसा गठि जी थो चाहिँ नि आछि सही खलान दिला मलाई थो चाहिँ नि जियो महामारी एकदमै बढे जवन गाल लाछ चाहिँ नि हानो ठुकी त चाहिँ नि वेक अप हिसाब चाहिँ नि बिमा समिति हानो हुन तो चैत्र मसान्तर तकला चाहिँ नि वेक अप हिसाब चाहिँ नि मेउ निर्देशन छु जारी गइ थे म छु तर चैत्र मसान्तर ढुङ्गा चाहिँ नि हानो चैत्र मसान्तर भित्र चाहिँ नि 2017 साल चैत्र मसान्तर चाहिँ नि हानो छु चाहिँ नि वेक अप चाहिँ निर्णय थे छु नि जस्तै आ थो बिमा याओ म याओ ठुकी चाहिँ नि छु चाहिँ यो कोही बढे जाउन संक्रमित गाल लास चाहिँ नि छुयाउडे चीज चाहिँ नि वो निर्णय चाहिँ नि अबले पनि सिधेको चिज तर आए त चाहिँ नि तो नाफु मुलुक सुबेन चाहिँ नि छिउ घेना चाहिँ नि जनता त चाहिँ नि को किस्म चाहिँ नि सेवा बिउ त्यो हिसाबमा चाहिँ नि हुन चाहनु तर छिउ ढाइजो तर उले सेवाला खनमण्डनला थारा छिनी ट्रिटमेन्टको त्यो आखेसला नन लाइफ इन्स्योरेन्स खला खस अधिकांश नन लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ नाफा दुसा छिनी गाडीपट्टि इन्स्योरेन्स टाइट गएन्छौ उले मुसी चाहिँ याना नाफा कमाया ढुङ्गा न ठै नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी त्यसमा ठोछो विपट्टे चाहिँ राहत बिउ अथवा ग्वाली आउ टाइमैन नाफा सो उठे आवास चाहिँ जेन्छ सारा छिनी घुमे चाहिँ समिति नाजन वे खम्प्यावल मलाई समिति निर्णय बन्डया हान त्यो हान चाहिँ ठो समयावधि न कम थियो ठो सेउलेला छिन रात ग्वालिया रहेछ तर जे सेउले चाहिँ ठो ग्वाली मुखपट्टि चाहिँ वेक अप या मलाई बाध्य ज्याजु निर्णय आउ खला जन्दबाब ज्याजु निर्णय आउ खला छ दिकित अवस्था हान या ठो कठा या पोलिसी चाहिँ बिमा समिति अथवा बिमा संस्थि आबद्ध जो बिमा संस्था त्यो कम्पनी खण्ड त ठो चाहिँ छुर्ख चाहिँ नि छियो जस्तै कोभिड 19 चाहिँ नि 1 वर्ष चाहिँ नि छियो या चाहिँ नि मिले जो ख मलाई या मिले जो कठा चाहिँ नि निर्देशन चाहिँ नि हो ख आ चाहिँ नि छिँदैछु थिएँ थो सेवा मुलुक प्लस चाहिँ नि नाफु मुलुक न ख तर ठुटाइमे नाम म कहाँ जो खने उल्मुसी ज्यार ठुटाइमेला आठो अठेगा तो प्रिमियम चार्ज चाहिँ एकदम कम छौ चाहिँ नि वया चाहिँ नि छौ जस्तै 50,000 यान्डी लाग्छ 300 रुपैयाँ ख 300 रुपैयाँ जब प्रिमियम पुसा काट अन कि भ्याट लग्यो जिमको जस्तै मेले चाहिँ छुजेर 300 प्लस 13% भ्याट अलि स्ट्याम्प चार्ज 20% लग्यो नि
वो डॉक्टर चाहिँ नि गभर्नमेन्ट बिमासँग छुट ढुढुका ल अनि उकी मध्ये चाहिँ नि त्यो एकदमै कम चार्ज जुन एकदमै कम चार्जमा चाहिँ नि बिमा या हिसाबमा चाहिँ नि यान्छौँ दु अहिले 1 लाख या दाजु 600 रुपैयाँ ख अहिले क्लेम चाहिँ नि झिसा 1 लाख रुपैयाँ पोजिटिभ पीसीआर पोजिटिभ खण्डे छ 1 लाख रुपैयाँ पुलमा पुल वेकअप इन्टर चाहिँ नि क्लेम पुल माछी छ यसुन दि चाहिँ थो गबले हानो चाहिँ नि चैत्र मसान्तकलाई चाहिँ बन्द जुए मखट मलाई अनलिपा चाहिँ नि यदि छिधैरु नै एकदमै मतलब बढे जुल एकदम कम्पनी त चाहिँ नि घाटा जो अवस्था फन्ड टास चाहिँ उकि चाहिँ नि हानो रिभाइज जना वेकअप चाहिँ डिसिजन यही थियो लिपा थो चैत्र मसान्तक पाके चाहिँ नि मलाई चाहिँ उली खनाहरुका आठो कोभिड युक्ति इन्स्योरेन्स याउ ख मन्टे तमला तो उडासो ज्याजो नियन्त्रण दिपि यनामी भाजु मेजु पिन्ट चाहिँ वेक अप इन ती सल्लाह सुझाव छुबि छले टाइ निसे इन्स्योरेन्स ह्यान्ड सोबि मन्टे छ खनल हान गेगा गरि हरायु आठो कोभिड युक्ति इन्स्योरेन्स वेक अप चाहिँ यान जु अथवा मजु ती सल्लाह सुझाव बिमा छुटाइदे तो तुकी चाहिँ नि जी सुझाव बिराछ कोभिड 19 चाहिँ नि आल बढे जो चौंडो मलाई के चाहिँ नि याउ चाहिँ नि तस्मै बाले थियो चौका जो बिचारे चाहिँ नि थाहा छ गबले संक्रमण जो थापै मुखो वो अवस्था चाहिँ नि कने चाहिँ नि 600 रुपैयाँ पुला 50,000 रुपैयाँ क्लेम भयो सरी 600 पुला चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ भयो जुल अनि 50,000 300 रुपैयाँ पुला चाहिँ 50,000 चाहिँ क्लेम परे जुल अनि क्लेम चाहिँ नि उली थाकु मजो जिसमा चाहिँ नि क्लेम 1 हप्ता भित्र डकुमेन्ट्स चाहिँ नि पेश आयो 1 हप्ता भित्र चाहिँ जिसमा क्लेम चाहिँ पे यामा अनि छुज्या चाहिँ नि उयो रोग छु दुसा चाहिँ नि मलाई वो रोग नभए चाहिँ नि छुए काउन्ट हेर्नुको जस्तै गुमेसे डायबिटिज किडनी प्रब्लम जी गुमेसे छु प्रब्लम जी मलाई पनि चाहिँ नि यो डेट जुल लगाल्ला छ कोभिड जिया चाहिँ नि डेट जुल कोभिड पोजिटिभ जिया डेट जुल लगाल्ला छ अनेक रोगमा चाहिँ नि दुसा त बिना चाहिँ नि पोजिटिभ जिसा नयाँ चाहिँ नि इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ नि वेकअप इन त क्लेम चाहिँ नि पुल्यामा परिपाटी छुखन रासिने इन्सुरेन्स कम्पनी थियो नलाइन विशेष जना नलाइन इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ काट चाहिँ मलाई इन्सुरेन्स क्लेम के थाको डकुमेन्ट को ट्याकमा डकुमेन्ट वसन इन्सुरेन्स कम्पनी आनाकानी हेरेउति एको जनगुनासो चाहिँ निन्दु थायो जनगुनासो थायो कम्प्लेन मलाई थायो पुति खट चाहिँ तो कोभिड 19 ने गु इन्सुरेन्स बीमा समिति हेर्न छ अथवा सिपिने कम्पनी हेर्न छ ठुके चाहिँ वेकअप चाहिँ ठुक थायो जनगुनासो नियमले अवस्था देख्नु मरे अथवा छिडाइदिउ थियो याउ गए त्यो चाहिँ प्राप्त चाहिँ तुकी चाहिँ नि एकदम बालो क्वेसन हेर्नु चाहिँ दक्ले पहिला चाहिँ नि बिमित देशन चाहिँ नि सिके माकी थो जी बिमा यान सुनुडो तुकी चाहिँ नि क्लेम परे जो लास चाहिँ नि जित कुली तक ठाकुर कुली तक अपि जी सु डकुमेन्ट चाहिँ नि पेशेमा अनि गोनु लगे जी को निना याउन चाहिँ नि छौ परम्परा चाहिँ नि दत्ता छ बिमित देशन चाहिँ नि नेना या तास चाहिँ गोनो एकदम बाल्दा अनि बिमा यान बिमे सानो चाहिँ नि यान बिमा कम्पनी अथवा अनि कम्पनी न चाहिँ नि थो पोलिसी चाहिँ नि थोक थुकी त चाहिँ नि थेथेना चाहिँ नि उनमा सुज्या पनि चाहिँ नि क्लेम परे जुल गाला चाहिँ नि थोथो भ चाहिँ नि मा थोथो चाहिँ नि डकुमेन्ट्स मा देछि चाहिँ नि सिका चाहिँ नि इन्सुरेन्स यान बिमे सानो होय किस्म चाहिँ नि थुका बिमा ल अहिले इन्स्योर पर्सनल चाहिँ नि गुमेसा इन्सुरेन्स वन चाहिँ नि दक्कु चिज चाहिँ थुका या तास चाहिँ थुप बिचे चाहिँ छुए प्रब्लम वइ मख्टे चोगा जिस समस्या छुए वइ मखो बिमा यान बि मेसानो चाहिँ नि बालको तैमो बिल बिमा यही मेसानो बालको चाहिँ नि बुझे मयासी चाहिँ नि याद लगाला चाहिँ नि बिचे चाहिँ समस्या वइ फु तर जित गुलसम्म लगे जो बिमा यान बि मेसा चाहिँ नि इन केस जस्तै कोभिड 19 ये चाहिँ नि इन्सुरेन्स यावले छुचु क्लेम परे जो दासी छुचु यामाले त्यो चाहिँ चाहिँ ठिका बिमा जस्तै इन्सुरेन्स क्लेम परे जो गाला छ दक्ले पहिला हस्पिटल अथवा चाहिँ गण निकायले चाहिँ चिसा चेकअप यानो पीसीआर उक्यु चाहिँ नि रिपोर्ट पेश याओ अनवया चाहिँ नि डाक्टर यो चाहिँ नि दक्को प्रेस्क्रिप्सन छुचु दुख वटको पेश याना डकुमेन्ट्स चाहिँ नि सबमिट यान बिल गाला विदिन 7 दिन भित्र चाहिँ नि छु
क्लेम चाहिँ नि पाए जी क्लेम परे जी हुँका चाहिँ नि सुझ्या पीसीआर पोजिटिभ या क्लेम परे जो लुगाला वो चाहिँ नि क्लेम हुँका चाहिँ स्वत चाहिँ निस्किरे जो भने अन मान चाहिँ नि दिपा चाहिँ नि वो क्लेम लगे जी मक्त अहिले फ्यामिली पनि यान दिल गाला चाहिँ नि जे सुझ्या वेको पनि विदेशी वना दिल तल्ला छ विदेश ल्या वे हुँका विदेशी वो पर्यटकको चाहिँ थो निस्किरे जुई अहिले विदेश चाहिँ नि ल्यावे हुँका 15 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन चोना 15 दिन हान छे चोना ढाले 1 महिना लिपति नै हान चाहिँ नि वो बिमा चाहिँ नि इफेक्टिभ जुई 3 महिना दुम मचानी चाहिँ कया चाहिँ नि 99 वर्ष दुम वृद्धको चाहिँ नि या मिलेजु छौखना दागिन मासे सुहाइसिन ठोय अवसरे इन्स्योरेन्स कंपनी इन्स्योरेन्स जाइले वो बिमित पिनि दछि थो सम्झौता जी वो सम्झौता थपा गजगी बिमित पिन छन बनि मखो इन्स्योरेन्स कंपनी चाहिँ यान भित्र वो जब इन्स्योरेन्स क्लेम वो सम्झौता यावले गनगन बुढा तया चाहिँ वो समस्या न एको ठाउँ समस्या न वो जिन निना हमला तो चाहिँ वो अपाको टरो भोटे छैन कि काछको ठुगल थिन छैन डोर छिमछ का चाहिँ इन्स्योरेन्स कंपनी पंचे जिउन एको जि ठाउँ दसुटा खना जिगुल्डो सत्य हो सत्य असत्य ख थुकी चाहिँ नि वो छिउ ताको पेपर डे घाटै दिल होला वो चाहिँ नि बिमित पिन्छ चाहिँ नि बुनि मफसर बिमा यही मेसा चाहिँ ठिका बिमाला तकले पहिला थुपरी खनि वर्ने मुला थुपरी पार्टी चाहिँ नि खनमरो छिदा एकदम राइट ख लास्ट बा चाहिँ अलि डिस्कस जी अलि लिपा चाहिँ नि कम्पनी चाहिँ नि थेना चाहिँ नि क्लेम मपु थेर गा चाहिँ नि थै जस्तै जिस त छौ एक्जाम्पल बि चाहेजु सीधा भूकंप होला मलाई भूकंप या चाहिँ नि थनु बैंक चाहिँ नि लोन कैता पनि यो खोल्नु वो लोन कैता विषय चाहिँ नि इन्स्योरेन्स यान्तले चाहिँ नि गेना यान्तले गाल्ला छ कम भ्यालुएसन एकदम कम याना जस्तै छेउ चाहिँ नि भ्यालु 2 करोड भएछ उको 50 लाख यो यान्तल अलि लिपा चाहिँ नि क्लेम परेजुले चाहिँ नि छेउ चाहिँ नि त्यो होला यो वही मखो 10 लाख जको वही गाडला अलि वो बिमा यान्त होला उइतला समस्या जुल वहाँ छाड डटुल जुल वइजिना 50 लाख यन्त्र हाल्यो वो अन्डर भ्यालुएसन इन्स्योरेन्स यन्त्रहरु चाहिँ एजिया चाहिँ छिटो ठुल जुल वइ हाल्यो अलि पा थोय ख चाहिँ नि एकदमै चर्चा जुया वबले चाहिँ नि बिमा समिति आए त चाहिँ थोटोको पुला बिमा ल मलाई त इन्स्योरेन्स यन्त्र पिन्ट चाहिँ पुला बिमा लिपा इन्स्योरेन्स यावले चाहिँ नि एक्चुअल भ्यालुले चाहिँ नि यामा चाहिँ नि यो किसिममा चाहिँ नि निर्देशन पिला अलि दकुस्न प्राय चाहिँ नि दकुस्न चाहिँ फुला बिउनु दैथे थो पेपर न चाहिँ नि गुख डकु चिज चाहिँ नि बिमा यही पिसा चाहिँ थुया चुनि महो ए जुन चाहिँ बिमित त चाहिँ नि थुइक्यु ज्या चाहिँ नि बिमा यही मिसा ख बिमा यही मिसा चाहिँ नि दकु चिज क्लियरली चाहिँ नि थो थति क्लेम परे जुला छिरा थे जी थति जी सुज्या चाहिँ नि छि अन्डर भ्यालुएसन इन्स्योरेन्स मुमेसा छोडाइराछ जित चाहिँ नि 3 करोड रुन छेन दुसा अथवा 3-4 करोड रुसा चाहिँ नि जित 50-60 लाख जको यानबिर घाटे यो अवस्था चाहिँ नि वेको बिन्दु ठिका बिमाला थे या दाजुन छु क्लेम एजेन्ट थे प्रब्लम जी समस्या जी रा चाहिँ नि दक्कु चीज चाहिँ नि क्लियरिफाई याना चाहिँ नि बिमा यानबिर लास चाहिँ नि यसले चाहिँ नि लिपा ठोडको प्रब्लम वइ थे मचो जिसले अहिले छौ चीज राछ बिमा यही मेसाना चाहिँ नि ठिक मागी चाहिँ नि जी छु बिमा यान सुनुडो ओ बिमा यावले चाहिँ कने जित क्लेम चाहिँ नि परे जीवले जी सुया मले जिला डक्को पेपरलाई जी बनाचुन फैमो हो अथवा जी सियाचुनी मो डक्को चीज छौ क्लज चाहिँ नि तया इन्स्योरेन्स कम्पनी चाहिँ नि जिरा चाहिँ कने बिमा क्लेम मो बिउ खाला दुई चीज अयो चाहिँ नि कन्फ्युजन छु हुने पो ए जुन ती बिमा यही मेसाना चाहिँ नि सिका ठिका यान्दी लास चाहिँ नि थो समस्या चाहिँ नि कमे चाहिँ नि वइथे चौरलिसो यसो नि आठो निकाय दै जिमला नियमक निकाय बि खलामा छ यदि उ कठया चुन कठया बिमा छैन चुन दु बिमा मौला कोभिड ज खमला मेमेन बिमा चौ दे फुन्यना मि भाजु मेजु पिन्छ यदि वेक अप निको बिमा मौला वेक अप छैन दगु आधारे बिमा कम्पनी बिमा मौ अथवा क्लेम मोबिल टासा वेक अप इन उ कठया उजुरी या था चाहिँ गन बिमा समिति चाहिँ खक अथवा मे ओसा तरौ संयन्त्र दु अनुना चाहिँ या ठुकी चाहिँ नि जे यदि बिमित या त चाहिँ नि समस्या जुल वेक अप इन त चाहिँ नि क्लेम बालको मौला तल्लास बिमा समिति चाहिँ नि उजुरी तेदु उजुरी तया चाहिँ नि वेक अप इन निकाय न चाहिँ नि डिसिजन गु कथा जी वो एक कथा चाहिँ नि जिस माने जिमा स्थिति दु बिमा समिति चाहिँ को निर्णय वो चाहिँ नि बिमित पाखे अथवा चाहिँ नि
चाहिँ कम्पनी पाखे निर्णय अनुसार चाहिँ नि उनी अलि अनन हान चाहिँ नि चित्त बुझे मजल राख्छ अदालतले उनी चाहिँ नि पोप्द त्यो बीमा समिति चाहिँ ठिकै मुख्य उद्देश्य चाहिँ छ जस्तै आठो बीमा कम्पनी इन्स्योरेन्स तिन त चाहिँ कन्ट्रोल या उयो पनि ज्या निरीक्षण या ख कि अथवा बीमक टेको चाहिँ हक हित या अधिकार नीति नयाउ ख वो चाहिँ न्यू इयर ख छिँदैरो एकदमै राइट क्वेसन छ बिमितियो हक हितको लागि न चाहिँ नि खटो बिमितियो लागि न ख अहिले बीमा कम्पनी लागि न चाहिँ नि वेक अफिस मोनिटरिङ यान्छु नि अलिक सुझ्या चाहिँ नि बिमितियो त समस्या जुल वेक अफ त छु तरुङ मल्ल चाहिँ नि क्लेमले चाहिँ नि समस्या जुल लाग्छ हजुर त्यो चाहिँ हक हितको लागि रु धैदिला वो चाहिँ नि न्यू लागि ख यो बिमित न ख कम्पनीको लागि न ख बिमित न चाहिँ नि सुझ्या समस्या जुल लाग्यो अनि उजुरी तयार चाहिँ नि मिलाइहाल्छु अवश्य न ठोफुक खलाहरूका चाहिँ आज द्वावे उडा समाज द्वावे उडा समाज न उडातेको हक हित नीति ज्ञान चौं संस्था जुल उडातेको छुन समस्या परेछ उ कठा सम्बोधन या कठा उडा समाज न्याउन चौं ठुकुइले कोभिड-19 गो महामारी रुपे जो न्याने वे चौं उ खैत न सम्बोधन या त उडाते त ग्वाली या कठा चाहिँ उडा समाज न to COVID insurance year Lipang village Yato Suzana or regional room Uda Jazo Marto to Sechino to then Chuka Gukuta Achipina Sinabuguta Uda Samaza Sala Biakra Gukuta Uda Samaza Ato Bima Udati Bimaya COVID-19 someone J Bimaya Kose Kate Uda Samaza in Hanian Zone to Kizani Uda Samaza Nile Zopina Ju Honzo because एकदम बालाउ चाहिँ नि सो खर्च नि याको दो होला तो कोभिड-19 विषयले चाहिँ नि इन्स्योरेन्स चाहिँ नि मेम्बर स्टेट यान बिउ त्यो चाहिँ नि याउरे चाहिँ नि खर्च नि प्रस्ताव चाहिँ तैरु दो कि चाहिँ नि यदि वेक अफिसर चाहिँ नि मेम्बर स्टेट याउ चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट केन दास 15% चाहिँ नि उडा समाज तयार अनि बाँकी चाहिँ नि बिमितिया त चाहिँ नि तयका चाहिँ नि याउरे चाहिँ नि ख ज्याचोंडु कि चाहिँ एकदमै त्यो बालाउ थे ताजी त छारास उडा समाजको चाहिँ नि कोभिड-19 लागि थौ पनि संक्रमितको जसो अवस्था चाहिँ नि 15% चाहिँ नि प्रतिशत चाहिँ तयार यान्बी रुचिला तस्कया चाहिँ नि प्रशंसनीय हो बालाउ ख चाहिँ नि ता अगे चाहिँ नि थो मेम्बर्स पिन त चाहिँ नि एक अफिसर चाहिँ नि यान्दिल लास चाहिँ नि कोभिड-19 पोजिटिभ खण्ड हाल्ला क्लेम चाहिँ नि पाए जो हिसाबमा चाहिँ नि फाइदा जुथ्यो जोइसो अब सना उडा समाज ठुकु पहल छ तुथा बगुलो जेजलो जजो लिपाङले दु लिपाङले चाहिँ उडा समाज तो कठ रेडियो ज्याजो उडा सर का झ्याका चोङदु ठुकु ज्याजो त गा छु नुवा खछुदु गेदु ठु ज्याजो गु उडा समाज झ्याका चोङदु ठु एफएम ज्याजो त गा छु नुवा खछुदु थो चाहिँ उडा समाज गु चाहिँ एफएम कार्यक्रम सञ्चालन यान्दिउ ठिक बिस उकेलाई एकै बेस वादु तस्कया बाला तुकिउ चाहिँ नि छि नेवातेउ सय त चाहिँ नि वो छिपिसा चाहिँ नि न्याउने हैचना दिउदु वो तस्कया मल्ल जित सब मखि छि नेवा उडा समाज पिनु लागि न चाहिँ नि सु जानकारी दुई कथा चाहिँ नि तो सञ्चालन यान्दु चाहिँ तस्कया बाला चाहिँ नि ता एकको सुबादु छु मो जिमते बेदले एकको सुबादु छि त सुबा बिगनजी एको को सुबा देशनसँग अमूल्य रत्न तुलाधर जुयाटा वेकरा थपिन्छ सिउ कठया खण्ड इन्स्योरेन्स या बारे चित कनडिला किसे कोभिड-19 ने हुने तो कोभिड-19 ने कयचों हुने किसा गु कठया इन्स्योरेन्स यामा इन्स्योरेन्स गु कठया फाइदा छगु जीवन दे कोर लक्षित ज्या गोस बीमा कम्पनी या नजंग कोभिड लक्षित ज्या नेपाल सरकार बीमा हगु खया टेका खनावाला देका अवश्य न पिछा ठगु बीमा इलहे या दिसा उडा समाज सपोर्ट दिसा बीमा या दिसा देखु इना पेसे ठोय जसा जीविकन तुलाधर न भएनको गाउँ नचनगुला हन नेगुवाले मेउ ग्याज गराउँछ पता बिसे आइतबा सुभा जेमा भा